chia sẻ ta lăng mà cặp cái chân chặt lông hiên lắm dây cây phát này này anh này nè ngài bị hana ăn bụi và hí lâm ruộng này sáu thuyền tạ dạy không cái chó từ này tê nó không ai tôi đi đâu kian đi qua nó kian mua là không đủ đàn ta bao mấy cái bao này bang kwa pate Bible camp revival camp ma ka chi na o ti lai kom su nge a tu ki da ni so ho he pe leo chen wi da pong a ki ni na su này làm tí cho Hanom mà mua quần hoa hết rồi. Irin nang Irin na nang pemisan hutan. Pate Bible camp angkat Cina ini. Kai mai house te ni cho he chat te zite so te mote na kang kit bo ne konom ta he kam jang mga sama da ka chi kha do na không nghe ta mong bung i se Charles ai in chi mong bung i se Charles kalbyang no
chỉ kalbiang longa nu te hon mel cha ha naw he mel cha he ta ki haji he ti he chapang wan ja tu la mu khata lo anu ya he bu hon na chai bu ki ho na mele bu ki ho na hin chi he mel cha sam mel chai ti ho mel cha pom ho ki ha na he choi alu na lu he Ilai hi kalbiang longa mompong ko tulai chapon pin hi molo di ta in nei nei pa he chi mang pa chongo chi no mano he kala bana he sum song nei chi ko a pu to a cha ki va na a cha pu thì về leo chuẩn mel cha ki pho na in chunga mel cha pho hin hiền thọ việt cái mong bông cô cầu đang luôn ngay vợ cha họ ta hay cái vậy vợ cha hay mấy anh ngồi thấy thì để thăm net thì chỉ à cô hiện cái trái này cuốn Alha do pen ai vo cha mo la lai farm thing le hin Rinjal farm a hin Kalbiang non district ka be na coastal chola ka chia montin ka bil na he pathe ne pathe ko na kam so hit singa hoi ma ma jing nal cha ho montin na hoi jin mot zo hoi jin banana ho job chung chung hoi jin okay Kalbiang longa kia ma ka chi na wa mel cho hin chi som mel cha hin hoi the le jing he chi he pathin za la chi sat ka than jin tha tha chi pathin ka chi na a hi ye mel cha he chi sam mel cha ki pa ma mel cho na le leo chen chi ta chi mel fa ko na ka cha le he min mel cha ha sa sa ma ra he Chị Mazda pha lông bò nó không vẹn đan hê chứ khô đi đi to Ichi hi pasal pa chile he Rinjal farm chia po na hin pathin ba mun zali na hoi sel nan he chi banana farm i cho jo se mor zo chi hi area secretary pa a hi ka visit o he Kalbiang long visit he dio he Bruce Lee hon chem ta kilo in ang long kitalai ta Reverend Dizalal Kalbiang long pastoral area isia Gambi pastor pa hin chimon ya mana pu he ama from de pon de nga he chi he cho he ama bu he lai jo se ama fa me